ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, adda ka no mo't simbang bay abaak abalasag, di tabalasiw ti kalsada. Anya, Banag, napintas ka DJ baak? Apay akas ti isem mo. Kuha. Ay, igaraw mon sa manan, ti kinalaing mo. Anya, kinalaing iti anya, banang bunga. Di ka agin di mo. Amok nga amom, ti ibagbaga. Isi kamot. Di na magkulaan mo't. No nabyute, ti kunam abaak abalasang. Anya ko man, no nabyute. Ha? Anya man ang tibalak mo nga aramidan. Kuha, awan. Awan. Di ka di agdanap ta. Di ka mat insuksukat, idi. Ay, di ka man. Namin adaw anaduktalak nga agpamarang ka alakay abaro. Kadagiti maam-ammom ababalasag. Kuha, joke lang dayjay. Joke ko nam. Ang am-am mo kan, Inteng. Naglaing ka, no babae ti pagsasaritaan. Nakitam ka din ti babae asim mukat anagyan di ta pinanawan da abalay. Saan da pinanawan? Adala ang napananda. Agsublidan to kanaw. Ijay Mindanao ka no matinapananda giti bumalay. Mabayagdan sa sumangpal. Papagyanda siguro Adda duwa nga aso na anauyaw. No adda mapan ijay balay da. Sumabat jay asaw. Ay sos, nakabutang. Delikado, tagbasak-basak nga raw di balay da, no kasta. Adda kulungan da. Ngam ibulos na kano itirabi ay. Ay katuon na, tapno awan ti makaasidag. Ama nagtakdakas di balay. Unmat kit di tababae kanukag. Sakit agmay-may sa. Nay, ang damot ukan mau. Nangalami ti dayta Dinatangkaw kanisimaw di tadaya. Imbag lamangan kadagititidda. Yabda ka di pa'y kaduha na dayta. Adapay. Kaya't nangailakaw, tado ka nuuna yan, ti aso da. Ha? Ay, ingnak to gumatang. Ay kating ka na, at nusan ka maibusan. Di mo't imbagam nga ado pa Ato ti aso da, ngamsan alako amin. Ay, kasta ka day. Sige, mapanak to nga raw. Inton makasang petak nga gapong agpasada. Naimbag abigat mo, Kapitan. Naimbag mat a morning mo napintas abalasan. What can I do for you? Siyak ni Nati, Kapitan. Nati. Nagpintas ka na ading Nati. Agpaiso ka diti imbagam, Kapitan. Upo. Puno launay. Mabalin to may pumasyar ijay pagigyanan. Mabalin mat, Kapitan. Ngam naungat-unay ti aso. Sada parikaw. Paamuak ti asom. Anya ti aramidam, Kapitan. Nalakalaan. Kanayunak ti sumarungkar. Mga laki ti kaninda. Kahit sakti mangpakan. Sige, Kapitan. Umamo nga agpay sa ti aso. No kanayon ka nga umay. Kan, mangawit ka iti kananda. Ang kail, apay kanayon ka gumatang iti dugpawd. Kat awan mo't asom amang mangan iti dugpawd. Kwa, ada nagpagatang. Impaw itda. Kasta ka day. Win. Day ta ka diti kanayon apapanam iti malam. Nagado ti damdamagamon. Hingka agpasada ki din. Inak man lang ngay. Agpawitak man iti may sa kilo pa'y adugpod. Apay di mo nga min gulpian ti may sasakaw. Sasagay sa kilo ti pagpagatang mau. Madino gulpi ka ata. Di pa'y maminsanak lang asumarong karay. Ha? Adda sa sarong karam nga asaw? Uwan siya. Nakapagod na, Kapitan. Umunag kalatan, tapno agsarding da nga agtaol. Mabit lang tayo kak iti kaninda tapno umamo na. Saan tanton nga agtaon no umaya. Si kalata, Kapitan.
paamom nga rod ida, tadida kanton taulan. Ay, wun ading natin. Tuti ka na daw. Di nagtataulan ta, umayak tumanin. Aday tati ka ninyo. Oh, ni Kapitan Dayta. Saan nyo at tataulan, ha? Ha? Si Magdingdan nga taal. Kumakain na sila. Nalaing kamot gayam nga agpaamo iti aso, Kapitan. Ay, saan lang nga aso, Uraan niya di taan na atap kat mapaama. Nakitak may tanagapo ni pare inting di tabalay ang nagpanawan tuyan. Adda siguro sa bali ang nagkapuan na. Anya kumangay ti mapan na aramitin dita. Uwinsa nga agpaiso Da magkukit na panangala iti permit ti barangay. Taddan sa kanu ilako na. Na, anya ngay nga tatila ko na. Kumpitinsyaan na ka din ni Marikwana. Ay, tsaka mo Basta dayta, tinadamag ka. Adda nga rudin ka kumpitensya ni Kumaret, no kasta. Ang mga nunalaklakan to tila ko na. Nunalaklaka tila ko na. Isaon timapan kun to paggatangan. Kaya mamuan ni Marikwana ngay. Nunalaklaka lakit di tila ko na. Anya ngay nga raw, nang rona no kurang ti kwarta. Mare, nangalamot gayam jay babay iti permit na iti barangay hall. Wan, Mare, aglako kanumot. Ay katkasanungay, adan kaagaw mo nga aglako. Sa bali tilako na. Gamit iti kusina kan luplupot kanaw. Di nasayaat. Tauray saan tayo nga rod amapan ijay ili agumatang kadagita. Ado siguro a klase ti ilako na. Kan damag ko anaungot kano di aso na. Nabannog siguro iso akasta. Ay, mabutang ti tao nga umadak no ada naungat nga aso. Ay, hun oray ipagudda. No naglaeng kan nagpigsa ti taol na, edi, kabubutang maalaang. Nulakat nakapagod. Saan da ako magat? Sapay nagdadakkel da nga asaw. Napan ka din ijay, Mare. 5 basak. Nakaung-unget ti taulda. Inteng, apay ka di akanayon ka amarabian nga agawid. Ako mapan ko pa'y kitaan ngamin dagiti agron-ronda sakbay nga agawid iso amarabianak. Ay, kasta ka de. Madlaw ko ngamin kay. Saan kamot nga minasigod amanadla daw nga agawid? Gimagetak ngamin makironda. Win. Nasaya at nga rudno kasta. Iso ka di medyo saan mo akabutang tinanom? Tama nagdigos ka? Wala. Tapno sa anak ma-heat stroke. Nasaya at mat no nagnakam kan, inteng. Si good mate ananakamak. Apay, nagbalinak kaya kapitan no sa anak ananakam. Ay, saan mo nga ibagkat tibukod mo at tugaw? Saan ka nga agpalastog? Saan mat Agpay sumati imbagak. Makita mo, Kapitan. Saan da ka nataulan dagiti aso? Agkalawi kiw pa'y ti ipos da. Agraman lapayag da. Amuda nga daitad mo akananda, Kapitan. Kasda lang timang paamaw iti nauyong nga asaw. Kanayon nga ikam ida iti kananda. Kan, no kanayon da ka makita, Kapitan. Kanayon ka ngamin nga umay ditoy. Kailiw ka ngamin akanayon nate. Jack makaid na no di ka makita. Uray yakmat, Kapitan. Kay kayat ko nada ka ditoy. Panagrit na ngamin kat natalgadak nada ka. Nakaragrag sa kakmat no addaak ditoy nate. Apay, saan ka kadian naragsa? Itisidong ni Kapitana. Dumano si kati kapatpatangkaw. Sa anak ama uma. Ang umno ni banang ti kasarsaritak. Makaturturog Nakitam ka din titagila ko ni Natay, Maray. Ay, saan pa'y, Mare?
Mayat ka di dagitila ko na. Ay sos, nagpipintas ka no dagitila ko na pinggan, kaldiraw, kaskada kasirula. Agduduma ka no dagiti paryok apaglutuan, ay nagpipintas ka now. Inaktuman nga rod magkita, no ada makurso na daak. Ngam nakaamamak ka no dagiti aso na. Pagod, ngam makakigto da ka no mag. Ay, sapay kabuteng ko ti aso. Nagdadakkelan da nga asaw. Ay, intagtuman kitaan, Maray. Ay, saan pa'y nga ita? Tawan pa'y kwartak, Maray. Sige. Awisak to nga rod ni Inteng. Tamapan kami man. Kaya't ko kitaan ti imbagam aparyok. Ala ko na. Angkay, nagdahamag ko kanayon mo ka no asarungkaran ni natay. Ay, tangiwat mo. Mga numangag na kani Antem. Awan yan, tay. Napan nakimaritis di tatersina ni Kagawad. Ha? Agpaiso ka di ti chismis. Anya ko matidakas na. Lumapanak makipatpatang. Oh. Isugayam ti pangpang tidam iti dugpaud. Ipakpakan ko iti aso. Saan ko nga itid kanin natin ti dog food? Sigurado arumwar ti balunat ni Antay Angkay. Agdisunto di tabukot, mau. Anday ko. Di ka sumana o kunak na ang mga nusumungad ni Antay. Mayat mati naramit mo, Angkay. Pinaamom dagiti bantay na. Tapno libre ka makastrike. Na. Angam delikado ka kini Antay. Enteng, intantuman ijaayan ni nate. Ha? Apay ang mapanta dita? Ingkayo ka di sa rungkaran ni natay, Antay? Akwa, nagpipintas ka no dagitila ko na aparyok. Agduduma ti maaris na. Inakman kitaan, amangan no adda makurso na daak. Ay, gunak no apay ama pang kayo itay, Antay. Apay ngay asabali ti isem mo. Amang kita kanya uncle mo, kwarog. Ay, salbag ka kwarog. Apay akita anak itikas ta. Ay, kilawon ka makitam. Naa. Apay kabalan nakakilawan, Angkay. Apay, adda ka di rombeng ama amwa. Ay, jak amo ko ni kwarog. Adan sakit samsamantong na. Angkal mate. Adda yamot samsamantong kaw. Ay, hello, nate. Ay, inawis nak ni Banang nga umay kami kano dita. Ay, umay kami kano gumatang itilakom. Ay, di mo ipadlaw akanayo nak dita, wun. Araglado, Kapitan. Di nan tumaamuan akanayon ka dito'y balay. Ay, nasayaan. Ay, nalaka nga yalis ti alipospos ni Banang kay. Kunak man numasirip ti asawang, Kapitan. Sa bali ti paglaingan na, nate. Ay, nati paglaingan na, Kapitan. Di ka di agungat, kan agbalo na. Ay, saan mo't kit di, nate? Angam tay tulagan taan, nate. Saan mo nga ipadlaw, Wan ko naklang arudan, Kapitan. Siriban ta ni Kapitan. Ay, nalakala ang ama siriban ni Banang, nate. Di nan tumaamuan. Nalaingak nagpamarang. Ay, sige nga rudan. Madamdama, ada kami dito. Darasam ti umunag, Intay. Ay, kuha. Ha? Apay, di kamit nagtuloy agi matang iti ibagbagam paryok itay. Ha? Ay. Kunam siguro ama siriban nak, Intay. Ha? Ay, apay ka di. Katawan mo't inaramid ko kang ka. Idinapanta ijabalay ni nate. Idinakita nak dagiti aso, pirmay ataulda, ngam idimay ka, agkalawi da. Ha? Anya ti kayat asawan day jay. Jak amo ka dagi jay nga aso. Di mo yales ti alipuspos ko. Tinauyong nga aso, kalawi kiwan na laang ti amamuna. Naa. Kayat
Asawan day jay akanayon ka amapan ijay. Ha? Sinalbag ka? Ay kwa. Kaawatan ngam ammo na kandagiti aso. Ay kwa ba ng dungaw? Jay kwa ngamin. Jay... Manipod ita. Ah. Awan ti maladaw nga agawid. Numaladaw ka pa'y, pagsublyak ti babae itinagapuan na. Naa. Papanawak dito kabildatan. Yay. Naawatam! Ay, kwa, saan akong amap-mapan ijay ba ng dunga? Karik, ayaw ko na. Ay, hindi mo ilayat na balunad. Masakit yan. Ay na, Kapitan! Saan nga agnanayon ang mailimad ti madi nga aramid? Maduktalan tulat na. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Voichi Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes! Ay! Adamanin na ilamang ko adilata. Ikabil kon itibag ka. Hey! Sana balay. Tasaan mo't akit kita ni Marikwanang tibag ka. Isu asa anak lata mabuking nga gipuslit itilako na. Mari tuyang, nakaluto ako ni ti pangaldawan ta. Ayun maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray, maudi aktun amangan, taagawid akman pay, inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, maray. Umuna akon amangan, mangan kantulap ta inton umay ka. Ay! Aday ta, nakaurnong akaw ni itidilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutek ayaw awid dagiti lako na. Ayos! Ay! Oray awan ni Badong ka, adalat ta basta. Hay! Nabsugak iti husto ah. Inibos ko ti sidan. Nay, nagbayag ka mo tan anangan, maray. Ayun, maray. Nabsugak ko na. Naa. Inibos mo ti nga malukong nga adobo a manok? Ayun, maray. Ay na, nagimas. Naa. Sobra kamutan, maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapon no mo day tadak malukong. Ha? Aya? Ay, kunak, ano inted damday jay asida ak maray? Kanaga daw. Mala, agluto kan tumanan maray kwanan. Na, kalpasan anangal daw, inyidanan ititugaw sa agur-uraok. Ay, inayabak tapno ada katulungak, ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan. Naimbag kumamon no saan ko asosilduan. Ne, agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me anday tan. Ay, iso kumangag paisaw. Na, nimot marito yang dayta nakaturog di tatugawan, maray. Wan, maray. Ay, nakaturog. Idin to tada ka di nga agikil-kilo iti asukar alakom. Wan nga rod. Awan ba't maitultulong na kanyak? Ad-ado titurog na, ngam ti panagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agrieng. 3 nga oras titurog na, no kasta amalpas amangal daw. Na,
Kasano nakangarod a matulungan no kastangay. Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at tagailay. Isulangan ti kadkadwak dito tersinak. Umay inton madamdama. Ay, wen Ay, nayan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Ay, nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, Marikwanang? Ni friend Mian. Hello, Manang. Naimbag man ta nakariing kan. Agin dudon yan sakit di day to abakot. Akas laado ti kwarta na. Idin to taawan mo. Oh, apayakas ta ti panangkitam kanyak, Manang. Ay, di nakmanawagan iti manang. Taag kaedad tansamag. Obeng ni friend Mian ngam iti sika, Marituyang. Ay, apay nga da dito itirsina, Marikwanang. Lading ito nga ibaga, Marituyang. Ngam isuitan ti kadwak dito tirsinak. Dito yun, ngagnaod. Kaltsak ngay. Agawid kan, Maray. Tasaan ka nakasapulan dito tersinak. Anya? Nay, apay ngay akas ta, Maray. Basta agawid kan. Tasaan kagayam akasapulan. Nay, nanatuyang. Apa yan nakamisut ka magmag na? Akas laad na kasuron mo, nana. Kasuron ko day di agayom ni Marikwanang. Kunamlan asino anapintas. Ni nana mi anti bagbagayo. Napintas mo't dahi dyan bakit, nanatuyang? Hun nga raw. Napintas pa'y tibado na. San akas iti duster mo, amursan. Anya? Ibagbaga lang ni Jipot tipod na, nanatuyang. Saan mo pa yung masukatan dahi ta duster mo? Idinsapay last week dahi ta. Anya last week? 5 ti kastoy a duster ko anya. Kat agpapadang at datakop na itigayadan na, nana. Ha? Di ta kayo manlangan na uyaw kayaw. Na. Ay, kat pudnungot nga main adi nasuksukatan ti duster na. Mas dawa ka. Bakit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni Jay Tersina na? Imayak Maribanang, taday bagakken ka. Anya day ta, Mare. Nakitam ka da intay kadkadwa ni Marikwanang. Agnanaed kat itay ijay balay na. Adan asawa na. Saan na nga asawa, Maray? Ngumgayom na kano. Apay, kan asino day ta agayom na? Naam-am muna kano ijay ilay. Apay ngay nga agnanaod ijay balay na. Inayaban na kanaw akad kadwa na. Amukon. Tay na sa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni Marikwanang. Tanangalay te pakpakanon na, ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti 2 alawas no jak agkamali. Ha? Ang mas daawak. Ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidian? Na. Agin babak ng ngamay ni Marikwanang. Word Maribanang. Agaw awis ni friend Mian iji balay na. Kaya't mo ti umay. Agaliwaksay tayo umat Sa bagay Ala Maray, sumuro ta. Ingka nga rod agurbuatan tayin tayon, Maray. Ni Marituyang ngay, saan tayo kadi nga isurot? Saanin, Maray? Jak kayat akad kadwa ti kusit ako, Maray. Saan lang ako kusit? Agipuslit pa'y itilakok. Anya? Agipuslit itilakom? Wan. Masya na kwa na. Ngam kastama ti aramid na. Libre mo ti kanan na dito tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kwa na. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng ti malpas na. Pahingay. Amangan no narigat mo ti ipapaaramid mo. Anya kumangay tinarigat di ti tersinak.
Sa bagay, nagalas ka ti ugali na, Ay, Jack magustuhan. Apay na natuyang, anya tiba gamtay may ka. Kun anya day ta nakabag nga awit mo? Ilako kumaken ka dagitoy adilata kwaraw, tawan kwartak. Awan igatang ko iti bagas. Dilata? O kita aglalaok adilata. Ha? Nangalaam ngay kadagita? Ginatang ko Di mo pa hilasidain. Gatangem ka din, tapno adda kwarta. Saan ko agatangan day ta? Amangan no dagita tay kunadang impuslit mo di tersina ni kagawad ko anang. Ha? Diyak kaya ti agsida iti tinaktakaw. Ay, awan ni Marikwanang nakarikop ti tersina na. Isa agundawayak daytoy. Enak purusen dagiti mula na akamatis kan parya kan dadumapay. Nagko na nga main nga inikat na kas katulungan na dita tersina na. Ha? Mas nasirsiri ba ngam iti sika Marikwanang? Chip, ipakita to kan ni nanakwanang daytoy a video. Nagalasang? Nagado ti pinuros ni nanatuyang anatang? Di na amo nakita ti naramid na. Ngumjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kininanakwanang. Wun Chip, bakbakatan ni nanatuyang nga agaala iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangom, Wen tanagagat dagiti kakaanak kak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay, wan, magustuak ti luto da. Ay, apay numanglukat ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamot tendagita kakaanak at tagalutom. Wan ngagpaisoan niya. Kayat ko awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siyak, kayat kumad. Sige Mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo a restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Una nakwanang, saan nga mo ni nanatuyang anaalaak iti video? Tibak-bakutanon. Awan ti ammo ng aramidan, no di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, nana. Nasken abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan, ipost ko na iti a video kat iso ti kababae. Papayaban na kanina anak ko ng iti barangay haul na natuyang. Apay ka now. Ang mga numultaan na ka. Gaputa nagtakaw ka itinatang na. Ha? Ingkan. At da pamanagnak na nagtakaw ka. Isu adikan makapaglibak. Anya pamanagnak. Ti video ni Jipaot. In video na ka. Kabayatan ti panagtakaw mo itinatang ni nanakwanang. Anya? Kababa hindi naramid mau, nanatuyan. Awan pagbayad kumaray. Isungarod ang nagtakaw, tawan kwarta. No kasta, ipost ko nga rod ti video. Kat mabuya da kadagiti ado at tao. Sikati maibabain. Ay ikwa maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga, hindi bayad ka. Anya? Dayjay lang hindi bayad ka, maray. Pakawanan na kuma. Kun kasyan na ka di, Kinasyan ka, Marituyang. Inawat ka kas katulungak ijitersinak. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Ha? Libre lang arodon ti kanam.
Sobra-sobra pa'y, ngam takawan nakpay laang itilakaw. Ay, kuwang amen. Ay, saan to na maulit, Maray? Ik-ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't latati agong gunay. Ngam, nagaboso ka. Awan kat babain mo ah. Ay, sana na maulit, Maray. Inawat ka lang arudan, tapno ada pagswilduam. Ngam, takawan nakpay. Ay na, wen, marituyan. Da kaminto ka ni Marikwa ng tikadwan ni friend Mayan iti restaurant na. Tangdanan na kaminto. At danto pagswelduan, May. Ay, imbag kayo pa'y Maray. Tadan to pagswelduan niyo. Ay, siyak nga ta. Saan nakngatamot nga awatin day di agayim ni Marikwa nang? Ay, di uray taga-ugas lay ti plataw. Ay, day ti jak masungbatan, Maray. Kasaritam ni Marikwanang. Apay ani Marikwanang baak pay lati kasaritak ngay. Ti mismo agayim na? Inkanto kasarita. Adda ita ditabalay ni Marikwanang. Intun umay abolan ti planok apan ang lukat iti restaurant ko tuyang. Ngamin, adu pa'y tinaskan nga si Kaswan, sakbay amang rugi kami. Saan nakadi mabalin nga awatan? Pasensya kan tuyang. Ngam, jak kaya tikaskan ka akusit. Agipuslit iti lako kan agtatakaw iti nateng. Pasensya kan. Ngam saan ka akayat akadwa. Sana balay, tapasitan tilakok dito istorkaw. Apag isonto, intun manglukat ni friend Mayan iti restaurant na. Sigurado ka kadi amang rikapkan iti isturmaw? Wan, Maray, okay lang. Sana bali tagjakmat gastusan di kwartak. No bilang mabanugak iti restaurant ni friend Mayan. O, di agikatak, katagistura manan. Sabagay Padasag pa'y itati agtrabaho iti restaurant. Ikan! Ikan nyo dita! Gumatang kayaw! Ikan! Ditoy! Ay umaya kun kwarog! Preskaw to'y lakok nga ikan. Kwarog. Kita titimbak. Presko dagiti ikan. Bangaws kan kalunggaw. Sige, gumatangak. May 1 kilo abangaws. Sige, bit-bito mo, tasang asupaw. Tamay 1 kilo na ita. Itaman pa'y ngaglaklako ka iti ikan. Ipakitak ang nagbalbaliwa, kwaraw. Awan mangawak kanyak iti trabaho. Isong aglako-lako aklaangan iti ikan. Mayat ti kasta. Naimimas gayam ti taraon no nagtaod iti nagbannogan. Ay, pudnot ako namnana. Iso ahustol ti araramidang. Nagtrabaho ka, tapno adda kwartam. Adi ka kitagtakaw. Binalikas mo pa'y lang, may. Sige, ituloy mo ti agbalbaliw nana. Tapno agsaya ti biyag mau. Ay na toyang. Husto ti ko na ni Kwarog. Ituloy mo ti agbalbaliw, tapno agsaya at ti biyag mo. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayag tuyang, manipod nagapu kay Jay Elay, di ka mo't matagtagaray. Tumakder, agtugaw, ken di ka makaigna. Ay, apalakman ti Bombay nga ado ti kwartana. Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita ang ti Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang. Addan sa impautang nakin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain napanagsinger. Wen siguro at adamot inyawat ni Marikwanang a kwarta. Dayta, ti pagsapulan na kita a Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayat ti kasjay at trabaho, badaw. Ay, iparit na ti kasjay, tuyan. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosesaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingay. Uwin mo't kiti ah. No banggaw, nagadupay lang nga papilis, sakbay ang makautang ka. Naimbaga-bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay, imbag man, tay may kamanin pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, yapong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapuam? Nakita ka di na panalawas. Ngamawan matan, apong. Ay, napananangay manan. Ay, agsursur-surmatan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti chip tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami nga imay, apong. Uray inawis mo, no di na kayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tati saan ko nga mo. Kanayon mo't akas tati ibagana, ngem di mo't lama kaasawan. Nujak ang biddaw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una, apong. Apay ka di. Kaduam ka di asimmangpot ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursuro nga rod, ano kasta? Adda ka di masapul makankwana, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raw baraw. Ay adda man damagay. Nakitam ka day no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak mat anabnabsog ti pitaka na, apong. Idimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwarta na, apong. Pangikabkabilan na nga'y iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Wenno saan? Ijay seledda. Papanam ka day, tumalangkyaw ka may. Kumanita ka di ta kalsada. Inak agiremedyo iti kwarta, tapno at damod kwarta. Kasano kumangay? Ingkag mula ah, tapno at ilakaw, kita danto kwarta. Nabambanuga kaun, amap-mapan iyay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan ah. Dagiti Bombay, naglakat ti trabaho da. Agpautang ken agsingir laeng. Kas jay kumamot ah. Ay, ambisyosa ka may. Pangalaam kumanga, iti kwarta nga ipautang mo. Dayta nga rod ti pampanunutag, no kasano ang maadaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno madan ka iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatag trabaho. Nabanugak nga minan, amap-mapan iyay bangkag. Sapay kuma, tapod no nga adda pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga adda ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang. Apay asap sa pulam niya, apong ko. Adda ka di masapul mo kenkwana. Ay, kuha, adda la ibagak baraw. Adda ka di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong.
Kasta ka day. Mabalin nga orayek di taunag, aging gainton sumangpal. Mabalin na, apong. Ingkag tugaw iti sofa di taunag. Ay, sigay! Thank you, buyay. Makatugtugawak nga mingkal. Agtugaw kayo lang di taunag. Tamapan ko kitaan, no napanan na, apong. Wan, baraw! Urayek ni apong mau. Awan mo, tinakaparabaw apitaka ni Mariba ng ititukador. Ay, amangan no intugot na tipitaka na. Anya ka di ti masapul mo, Mare. Imay na kinayaban ni Boyet di talikod ti balay. Anya ter aramida di talikod ti balay, maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla pagmula ak itinatnatang. Kasta ka day. Ay, kunak no awan ter aramidum. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano ang maaddaan ta iti pagkwartaan. Day, itaman pa'y ang makapanunot ka iti kasta, Maray. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan, Maray. Ang no tersena. Adamat ten tersena ni Marikwanang. Ay, kwa Maray. Awan ka diti maipautang mau. Tauray siyaklaangan ti mang panunaw. No anya anegosyo ti pangrugyak. No pang negosyo. Ay, awan Maray. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan Maray, agpautang kamutang. Ni Marituyang samat ginaggapo dita. Wan, inteng. Mas awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ngam utangan na ti pagpuunan na. Palpalaran mat day ta Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugay. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amunamon atokak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na? Ay, jakman amukan kwa na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa? Anya katag negosyo nga awang kwarta na. Hindi pari badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pari badong. No, awan pa'y mula na mabalin nga apitin na. Abay, asaan ka makaig na? Kaslada, nagatel mo, adi mo makudgod. Gapo iti kinaawan ti kwartak, badaw. Awan pa'y maitid mo mo't a kwartak. Uray awan ti kwartam, tasaan ka mo't mabisbisinan. Mangan ka pa'y mo't iti mamitlo, iti agmalam. Kaya't kumot nga ron ti ang negosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amom ka di mo't lang, nga imanihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ay ati amaw. Kat anya kumapay ngay. Oh, di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudal. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, Maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumit ti maaddaan iti bukod a pagkwartaan, Maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam. May mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay. Anya nga iti pagbayad mo. Imbaga no bukod mo a kwarta. Tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maaddaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka di ti serseri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Iti kwan, nagsubli di balayda. Day, apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanon. Jakman na mo, Apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo.
Kasla ka na yun nakasipsiputan, apong. Itian niya agapaw. Atap mula siguro na itabarok. Adda sa baling agparparik na kanya, kapong. Anya kumangay daytang agparparik na kan ka. Papanan, tagdardaras ka, Mike. Nasiputak ngamin arimwar ni Maribanang. Napansamot ijay ayan ni Marikwanang. Kita pa'y kumano na panijayan ni Marikwanang. Ay mabitak laang at dalamapan ko kitaan. Sige, ditakan. Sino timapan mo kitain na ya? Ni Maribanang o ni Marikwanang? Ay kumpurmay. Agsubli akmat ladag house. Ay, apay nga tang agdardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Da akong iti arubayan da Maribanang. Nakalukat ti rita. Ay, sombra ka man. Adda nakaparabaw apita ka itirabaw ti tukador. Ay alaag man. Taibulsak iti dakkel a bulsa ti dastarakaw. Atay ta, naalakaw. Ay, rumwarakaw. Tamangan no adda umunod. Kita agpay ti aglawlaw, no awan ti tao. Sakbay a rumwarak iti inaladan. Ay, imbaglakit din, tanakalukat tiri daw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anagga po ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mait. Nasiputak ang nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang arimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon nakasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. No ado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga iti insong batmaw. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Iso siguro nga umut-utang. Ang, saan samot nga umno ti pangaramatan na? Saan nga tangad dahin nala na itay dito yung uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakman kitaan. Ay, ha? Ay, Ay na, buyet. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabila mi ti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti tukador. Wenno iti silidyo, apong. Ay, ada ka di parikot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak iti rabaw ti tukador. Awan matan. Ay amangan no impamumut ije silid. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marituyang itay. Sa nagdardaras mutla nga pimanaw. Ay. Imay nga awan ka? Wen, tanapanak ije tersena. Ha? At danapan ko ginatang. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimwar mutla ka no adagos. No imunag nga awan ka. Ay kaawatan nga dagagaran na iso nga imay. Lakit di Ada ka di karga ti pitakam. Ada ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Well. Itaman pa'y paray. Ada ka di gagaram. Ada ka di aramidan ni Marituyang, paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita ngamin ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ije balaybay. Kaya nagdardaras mutla arimwar. Oh. Anya? Simbrek nga awan tao, paray? Wen? Tidakes. Mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man na bandita silid. Ay, mabit lang, paray. Anya ka dito inaramid mo tuyang. Kababaeng. Nay. Kanya tayo tabilbilangan. Ay, kuha.
Itad mo kanya kita. Tay sublita ka ni parintay. Di damot mo asyak tinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay. Awan di sa bali na pan iji balayda, no di si kalaing. Asinaw tinangibaga. At na di salas ni parintay. Amo dalatan na si katinangala. Ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Adda ijay ni Buyay. Ay pasensya kan, Kapitan. Pakidanon kin ni Maribanang ti panagkid daw ko iti pamakawan. Apay nga inaramin mo ti kasjay, Maray. Ay, pasensyahan, Kapitan. Nasulisugak gapu iti rikat. Pakawanan da ka di, Saanin ang maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikarik, Kapitan, saanin ang maulay? Naamiris ko amade ti inaramid ka. Ti panangalak iti pitakan ni Maribanang. Oo. Malaisubli kaun, Kapitan. Awan naksay dita. Katsuri manang. Ay na toyang. Saan mo atagi kuan? Ti saan mo ako kwa? Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangat.